Okucwamu okusya obuheereza omu bantu ba burijo byizireho bwanyuma ya mukuru w'entebe ya Katano Jemima na Profesa Ephraim Kamuntu obu babaire bagiire kuronda obushagiki batyo nikwo kushanga abantu ba Muhito nibeetorora Mitoma kuza Kitagata okutunga obuheereza. Aba bakacwamu ngu bakwatanise baheza kusinga Karuru basya abantu obuheereza obu babaire batiine kandi beegisirweho obuheereza kusinga Karuru ka Ruhinda South Arthur Kazora baronda sente omu gavumenti hamwe n'ebyoma oruguuto orungu rutandikire kusharwa. Entindo zitekwa kukorwa oruguuto nitekwa kulinkinga Mitoma linkinga na Shemu kandi ongereho wahura twine ekiwagamba it is not impossible kutora oruguuto orukakwata orwa haseri okata orutindo ukakwata orwa haseri rukazumukorasi kurema ekyo atyaza kureetera ebyobushubuzi namwe ebyentambura okugenda omu maisho. Abebembezi kurwa mu district ya Shema hamwe n'eya Mitoma bashaba barabiremu nk'abanyeshengyero okubashakira byingi munonga. Hona buzima honorable Kamuntu twine doubt yona aho kushaba no hamanya okuba kushaba no kumanya na nobuba kushaba no wanje ekikusemeza munonga no kugira ngo excavator yayizire wano kuri rugudo haro kinte kikuba kizire kandi uwo takikoze cyagenze turugaruka gukora ki mwene cyo cyoma cyo habwa baba abembezi bitu mwinaha takagira ngo mbwebembezi tubutwireho webembezi butwireho kunga kureba umukanya kacensi yahinduka umushana gwayaka abatura batugambire nako yibatwire nubarabamu binakatari kingi akankasubura amahuri nkasubura inkoko aza mwene kahangwa ndyo mushubuzi konkanka gohachi bare hariya negari twantara basayidi ya ruguru zakora bo igari byari manago hona koraho rose. Profesa Ephraim Kamuntu hamwe na Arthur Kazora bagura amajuta g'imotoka byone birakozesebwe kutereza orugutoru hamwe na za allowances z'abarabukozese. Amakuru gashakwa Michael atwakire.